Ala mata. Ole makwa al meren kupunge. Fora tupu leo se mea o whaka I palmia ma le whongtala I rango koe moka. Ole tulanga e whalongo le whongtala I le tulanga ole palmia ma le whasolongo mai ngoka. Ole no le palmia o te kai o le mota. Ili o le kai o le moka le whongtala. Ole kai o le moka. Ole palmia. Penga ko ila le kai ni sao e nga lu fakasia le palmia le palmia ya I fanga solo ma process so skai ni fo e kula me palmia sao no le ta yo ma so skai ni si sao no pa vai ale si me fa wa fo o kaufile el fonflaile la ya kau el palmia se me mawa ele go ai ole ala ele lo po ame tupu la sotaya pe o ko papa yo isi pu kamukaya ya te o to tai au ai fa tu bele la folle e avesse ai le fofitalai e lago winga o tau le la folle o tai ala molta ela no fa tau mo volta o le kai minga ia mako wale ko da ku e ruma le vai kas si al kai ni ku mai ku mo vai lu ke ko ku va kasi ai o mange o wasas e pe o lesa fa lang mai la uli lang mai o tu le lafo ya e pe o le to mai to watu le lafo le ngai fonga beta lai pe fa mo mai olo ma fia me ma la to vai ngai ya o to ya e pe o le amatanga sa o ala to mo fai mai o to e pe la o to le walking maker te mi ya ngade é que se fez que se fez mal ele foi na fábrica lá na Burgili yeah lo chele porque pio fábrica na Burgili wa e não faz na fábrica o lewa que vai mais tu lá lewa tá aqui mais ele é final ele ola come é para ver ele que foi que ya ko me poa Claro. E kaku e pe apite ko me ya Ya, lo.